Every one of us must aware and be educated by watching this video. Why? Because during the rainy seasons, the animals and insects also search a cool and dry places for their shelter. We have to be more aware about the poisonous insects such as spider, scorpion, snakes, etc. in our shoes and anywhere in our places. Here is one true story. One day, a little schoolboy was bitten by the scorpion in his own shoe while on the way to school. Then the boy was dead due to that scorpion bite. We learn from that incident that we must be very careful and watchful while wearing shoes. We must also strike compulsorily before wearing. Thank you for your attention. Chokri zile poseto ne marheho ke pemi ko hopushi ucheri mo ke sizi ke yebuse te ma ko hopui mo tsosno ya uko utumutsu ucheri mo sike ba masesi ya vele ba hozoshi tur tuche ko hi konnu kollu ko uti ubaka sopuono vo uche ukro uchi ubaleshi konnu gerho maka gregdi ko shi vor urskir lubata ngoi vedi ba hoi konnu hi ko hi tsazur hosh gdi krope seba tunhi moi saro ai bi gdi ko vo upek gugole ukone gole moi tchili ji heje badai vegdi ba mo sujes zeno ucheri mo ke sizi mosesi yo upeku sido ke zidje upono ke kuku guano moi pe ke sitogo sena upeku是seno ba ke simus ke va pomo vele shishi menu bu brugele ke na ke kuku ke sidje makonu pulbal molizo ta hizu prata zom cheke dilla thru ke top ka pe ne mse ke se de sojo pun ha le si ke pinu ne bue u le si chele vo ke zitele bu pe seba no mo che ke se yo le u se pe sa ke da ti bu pe ku pu ke le bu pe ku yo seba ba tho lu da mo vele seba no bu pe ku le se da ke da ti是呢，有些这个我小了呢，是把不拍个么这个问题，么 poison 是个的热呢，不是不啥个的题。如果要了这个，刚好不是我拍过不到个是对的，个苦苦个话呢，把时间不那个的，不是呢，嘛，我这里么个事实，嘛根本来不是，么这个么事是要那么啥。